Kongo budia kala Kongo mumbandu za bakulu beto tekila mwana Kongo mupaka mpofava vantadisi abampang zandi binda kane mukutisonga kwandi vovalu vila la ngudandi vovalu vila la sediandi vana yenge kwa bampang zandi babobe tikumulanda munzila Kongo ingeta ibumo singina sadi la boso fuka sadi la bakulu beto munzila Kongo yankudulu mumpeve evo mfulukulu muntemu ingeta mwana mpangeno ntila mane vantadisi eno mkumbwa me mbutamia kanda ngudi amefulumulula la nsundi sedi amefulumulula ngandu itina mono mwana aungena kwa mfumu nsundi evo mwana ngandu yenge keno bambuta evo bayaya yenge diaka yenge mutatukia mase ingeta itina fo lokela kizifina ma lokela ke malongi kizifina ma malongi meto mavyokelanga mundinga ya Kikongo landela ndinga ya Kikongo yoyo indinga yetu bana tata na mpungu mukwenda vuvenge ntangu za zonsono feni sadilanga ndinga eto feni zangula ndinga eto bana ntomoso mundinga eto idina kinzambi keto mpe kakilendi longwa mundinga za ndundu za mputukuko kansi kinzambi keto kibinda kane longwa mundinga ya beto kibeni yetu bana tata na mpungu bakutubokelanga bakongole nous sommes des Congolais. Voilà notre longue mer, c'est Kikongo. Idina, manchweke metoma kimpeve, mabinda kane vyokela mu Kikongo, lusa dilangolo, mulongo ka Kikongo, landla sivo, lokota munkalasani, yesembi, kia fidisa, ndinga eto, kwa beto bisi Kongo mukwenda vuvengi. Ingeta, idina fo, mulokela kia kiki, ntangu imeni finama, bonso ituna kota mu malongi meto makilumuka unu malongi makilumuka unu baovo tunatanga mu nkanda wa nsadulu alukongolo donc kwa babo bena banganga bena mu katikati ya kimfuka keto kya école de formation de notre spiritualité Congo landila beno babolwe naye nkanda ewu donc nsadulu alukongolo yoyo ipdf yena yeno yoyo tunalongo kabulumuke uno ingeta baovo mandanda veut dire rituel donc tu te prépares pour prier, tu te prépares pour être concentré. Comment prier, comment être concentré? Mandanda bankudulu mumpeve déroulement ya mandanda veut dire rituel donc bravo mandanda donc mandanda 2 points entre parenthèses rituel ndio rituel yake hiki yake rituel ya nkubamano rituel ya purification se purifier mais ya ikeba niveau ya bayina mezo la kukula na kata kimpeve ba rechercheur bayina bakabukela banganga enganga c'est un rechercheur voilà donc un rechercheur mezo la kukubama alors wa fasonge ke sala déroulement ingeta baovo voto kisa mungeye kibeni alors ngefana kuvanda concentré ngefana kuramene image yange c'est-à-dire baba base intention yange sur place atangu ngekena kata inzo gelenda tracer yeke tracer cercle yai lukongolo yai ngeke tracer yao si ngeke vena espace trop ya ku tracer yao là ngeke sumba tissu ou moquette baki dessininge yao donc ngeke bandu kuvana na zulu yao nantange mase sambila donc voilà ngeke vanda ni na milieu ao imeno si inzo nge espace kele alors ngeke dessiner le kongolo yai na poudre ina baki kuboklaka mtoto mpolo c'est-à-dire ngeke utiliser ba poudre ya mundele ngeke utiliser ba poudre ya betu mosi yake bwala donc baka kubokelaka yao mtoto mpolo voilà na mtoto mpolo ngeme dessiner yao alors ngeke vanda na milieu
donc ngeke vana milieu awa. Cela veut dire vous tout ça mungeke ben ngeke vana domino concentré ntango ngeme côté déjà na milieu le ngeme mase kubama na kusambila vana concentré ramener ba image ba idange sur place et après filangindu zaku munti mangwe ntango et alors l'on va penser nge na kati ya planète soleil na kati na timba ya soleil l'on va idange donc il faut réfléchir ina kele soleil penser soleil ça là c'est comme ngeme kukuma na milieu ya soleil ingeta bula makunku nkumbu tatu alors ngeke bula maboko 3 fois ye wuti songa kwaku alors après nge se présenter façon on va se présenter ni façon ina ngeke se présenter ngeme bula makunku nkumbu tatu après ngeme se présenter bokila mwanda vele la 3 fois alors il faut nge bokila ina kele mpefu ya kuvedila 3 fois na isi ya tima yange donc esprit saint ben mosi bemezaba déjà ben kena ba prière yai donc bokila mwanda vele 3 fois mbila yoyo mbila nsantima oh mwanda vele la wizonto adisa oh mwanda vele la wizonto adisa oh mwanda vele la wizonto adisa ingeta donc bokila mwanda vele la 3 fois donc imbila mbila nsantima mbila mbila ntia mbila nchantima ingeta mbila nchantima après mbila mfumwa ndungunu ai awa mbila mfumwa ndungunu 3 fois mbila mfumwa ndungunu betike ku reciter ke belu mekuzaba yao mbila mfumwa ndungunu après mbila mfumwa ndungunu 3 fois ngeke kuiza ku reciter na kele mbila mbie kolo 9 fois ngeke reciter mbila mbie kolo mbila simbi bentemo donc mbila simbi bentemo mbila mbie kolo yeke kambila mosi ngeke reciter yao et après ngeke kuiza ku reciter mbila simbi bemvita ngeke ku reciter yao 3 fois ngeke reciter mbila simbi bemvita benu mekuzabo si yao mbila simbi bemvita 3 fois benu ke ku après longe ke manisa na mbila simbi bemvita kuunga ye fukama evo funda nkata alors loro ngeme ku reciter mbila simbi bemvita ngeke kuiza kufukama ngeke yimbila nzimbu après ngeme kufukama donc ngele ndi yimbila nzimbu yaiki ya kusonama na kati ya kontike na kati ya kontike ya betu ya Bukongo kunga numero 1 zitusu kwa batata bampungu tulendo yengekeno tuluvenikyo nzituso kwa batata bampungu tulendo yengekeno tuluvenikyo o yenge nzituso lutambula byongolo zeno tulombele lutuzibujila nza ya kimpeve kijivotwa jata munte mweno. Voilà donc nzimbu ya sima betuka bulonka yao donc ngelenda yimba nkunga numero 1 nkunga après ngeme fukama vana nzitusu ngeme kufukama faswei ngeme na fukama faswei ufunda nkata c'est comme ça ngele ndivanda faswei pendant ce temps ngeke na milieu ya cerclage donc tu deviens comme ça voilà faswei voilà donc après vana nzitusu kwa vana nzitusu nkumbuta donc mbila nzitusu bemezaba déjà mbila nzitusu ngeke pesa 3 fois après mbila nzitusu après kibila kunga ye takibila loro ngeme kupesa mbila nzitusu après ngeme yimbila nzimbu
nzimbu yina ngeke yimbila ngele ndi yimbila meme nzimbu yayi. Attendez. Voilà. 81 kunga 81 kunga 81 kunga 81 kunga 81 kunga 81. Voilà, ingeta. Donc le temps ngeme kupesa ngeme kutilosite mbila nzitu su. Après ngeke kuiza kuyimbila nzimbu. Après na manime nzimbu ngeke kuiza kuzonza objectif. Donc kibila, takibila. Donc takibila. Avant kibila ina avant objectif ange nzimbu ngele nda yimba nzimbu ya 81 kunga 80 kunga 79. Voilà. Kunga numéro 79. Kama sumu kanda dia Kongo dia vola makondo londe mvokolo munzaya yi maji kwa musuna nga muntangu zazo maji jiji langa teye lumbu kyaki kama sumu kanda dia Kongo dia vola makondo londe mvokolo munzaya yi maji kwa musuna nga muntangu zazo maji jiji langa teye lumbu kyaki. Oh wenda muzimbanza Kongo jeti jila wenda mumavata meti jila mpe wenda kuka vengi Kongo jeti jila tata nzambe mpungu jimba jilu bietu. Donc voilà. Donc awa nkunga yai ngele ndi yimba nzimbu ni yai nkunga yai c'est numéro ce soir yakele nkunga numéro ce soir 19. Voilà, kunga numéro 79. Temeno landi la ngeke kezonza objectif kibila. Kibila veut dire objectif. Donc landi la ngeke zonza mfuka mane vantadisi azulu ntoto, vantadisi abafwa evuba moyo, vantadisi angwenta angwe ngonda, vantadisi ane Kongo kalunga walungela mo baboye bebyo, mulomba lemvo yensukudulu amasomo mame. Ye ya fuluso kwa tieto kimpeve kiripo ya tambula ndungu numu mvita za meza zao za kinsoni evo za kimpeve. Voilà. Voilà. Là si singemezo na kuse purifier ndombo la lemvo chukudulu ama sumu maku so samu baka solution mu mvita za kuza za kinsoni evo za kimpeve. Voilà. Dès maintenant, après le mbilen kembo donc 40 ngika répéter kembo buka yengele yengo vantoto mayang mikese kama kumadera bukutendo 40 fois ngeke lomba lemvo 72 fois 40 fois ngeke kuiza kuvutula mikembo. Alors mbila lemvo kwa bakulu alors ngeke kuiza kureciter ina kele mbila lemvo abakulu benu kena yao ina kevena yao mange connecter munu ou bien mamuka sonika yao après. Voilà. Mbila lemvo kwa bakulu en façon yake kakani ya betu kazala kembo ka yengele yenga vantoto mayang mikese kemu kumatata pukutulendo ndombile lemvo mkumba batata pampukutulendo kembo voilà. Donc 72 fois. Donc awa 72 fois mbila ndombola le. Donc mbila kembo 40 kembo 40 ndombola lemvo 72 40 mbila mikembo. Awa ngekuza kutambika mbila ndombolo alemvu kwa bakulu beto une fois. Jamano. Mbila velela. Ngekuza kuresite ina kele mbila velela mungolozia. Voilà. Donc mbila velela mungolozia. Bel mekuzaba mbila velela. To mbila velela mukibila. Bel mekuzaba deja yao. Mbila mpandu ina betuka kusalaka nsaku mpanzu nzinga. Baovo tubunda mpandu katuvamburi mpandu ko nsaku pandu nzinga tubunda mpandu katuvamburi mpandu ko nsaku pandu nzinga tubunda mpandu katuvamburi mpandu ngeta landi la mbila yo mbila mpandu. Après mbila fumbula nsingu kwa bakulu. Alors ngeke kuza kutambika prière ngeke kuza kureciter prière na kuvumbula nsingu ya bazo setre ya beto. Donc mbila vumbula nsingu kwa bakulu ingeta. Après mbila yoyo sivo watambika mbila mfumwa ndungunu 9 fois. Mbila mfumwa ndungunu 9 fois. Mbila simbi bienvita 9 fois. Mbila lutanunu
9 fois. Mbila ndombolo angolo 9 fois. Mbila ndombolo angolo 9 fois. Mbila ndombolo angolo 9 fois. Mbila simbi Biakimbuki 9 fois. Après nkunga okukwalekela omakongo tuka kumbamba na tekunsundi bango lemba mulaza mpangala Congo imuna Congo. Donc voilà. Mbila ngekuza kureciter inakele ngekuza kuyimbila inakele l'hymne national de notre Congo. Donc hymne national mbila okukwalekela oma Congo. J'espère na kata kontika beto yalendi monkeve. Voilà. Page 89. Donc 87. Voilà. Voilà. Donc, Kunga Yai, c'est numéro 87. Voilà. Okukwalekela oma Congo tuka kunsundi na tekumbamba lwangu lemba mulaza mpangala Congo imuna Congo. Tuka kumbwe tete yaka Congo. Congo jeto jane lukengo. Congo jeto jane Congo nimi. Netsaku nempanzu ya yanzinga. Zalambwa kwa makuku matatu. Akuku matatu malambe Congo. Huku kwa lekela oma Congo. Congo jatu sisila bakulu. Congo tadika baswe basinga. Congo imuna Congo. Kenzo ka Congo wa kenzo lenza sala. Sala wayala nsanda. Vantandu kamunsiko. Tobola nkosi, tobola ngoya. Congo imuna Congo. Donc voilà. Ina yakele l'hymne national avec l'heure baka kurosite kiao benuke droit ngelende bousculeve c'est ça takunena nena sur place c'est ça takusuba suba sur place. Voilà longue ka yimbila nzimbo ina après mbila mvoila mbila mvula za nsambu 3 fois. Donc mbila mvula za nsambu 3 fois. Voilà mbila mfundulu 3 fois ngekero site na manima ya nzimbu ina na manima ya mbila vula za nsambu. Donc après ben kuzo kurosite mbila mumvoila 3. Voilà mbila mumvoila 3. Après mbila mumbangi za bakulu. Mbila mumbangi za bakulu après sisa yenge bula makunku mutonda ye mukanga mavitu manza 3 za kimpeve. Donc mbila mumvoila 3 cela veut dire lomba kwa nzambe zola nzambe ya ngango evo nzambe ya lendo. Mbila mumvoila 3 lomba kwa nzambe zola nzambe ya ngango evo nzambe ya lendo. Donc muzola c'est kwa ne Congo kalunga walungila mubaboye bebyo balombanga mungangu ikwa ne Congo murangi ne mwanda semi ne mbumba wa umbazulu ntoto balombanga mulendo ikwa ne Congo lesa kwa ne Congo lesa eyande ne mpungu balombanga ndiveno mbila mumbanga za bakulu baka kulombaka na ne mwanda Congo. Donc na kati ya bazo senemo nyonso singemekuwa mbila mumvoila 3 veut dire zola kwa nzambi ya zola, nzambi ya ngangu, ye nzambi ya lendo. De maintenant,
wena kwandi humo si kwandi. Donc muzola kata nzambe lorandi kese manifesteke na pouvoir ya zola bake kubokela kandi ne Kongo kalunga walunga la mubaboye bebyo. Nantangwani ke kuse manifesteke na esprit créative bake kubokela kandi ne Kongo kalunga walunga la mubaboye bebyo. Nantangwani ke kuse manifesteke na l'esprit du commandement bake kubokela kandi ne Kongo lesa mpungu tulendo ne Kongo lesa. Alors ni itata ba mpungu tulendo kaka. Ingeta. Donc voilà base enseignement. De maintenant, en tant que on a tracé ni pontacle yai na place na chambre ngine ngeke samedi lak. Bon, si chambre ikelevé ngeke sumba moquette ba me dessiné yaou image. Yemeno yai ngeke salia couleur rouge, ligne na sur la moquette couleur rouge, ligne na sur la moquette couleur jaune, ligne na sur la moquette couleur ya bleu, ligne bleu, il y a jaune et rouge. Et maintenant, l'ouwa wanu la zulu entoto. Donc yayi bantu bazulu, yayi bantu bantoto. Après ikintwadi bamefukisa yao. Donc l'ouwa wanu la simbi bazulu ye entoto. Donc dès que ngeke na kukotaka awa ngeme kukota en contact entre bazonja mazulu na bazonja toto nange ngeme kuma kintwadi. Donc voilà bazo seulement en kubamano. De maintenant nakutanga ya rapide mona kuza kumanisa. Donc Nsadulu alu Kongolo beno kena PDF yai beno tala yao yake premier page. Nsadulu alu Kongolo. Donc mandanda comment se préparer kubame yaya ambo balombala kubame yaya kalunyongande kubame no bala mbo balembelo kubame yaya kalunyonga. Donc nantango bakena kuzonda kana kubama. Cela veut dire kubama no ya beno yake ban kuvalaka no faso yai. Kubama naka faso yai. Samedi laka faso yai. Yina ke kusalaka ve faso yai. Nantango yina larkoje ne mwanda Kongo yandi ke kufrape. Alors zaba yao nge kenyonga nantango yina. To nantango yina baka kukabula bidimbo nge kunyonga. To nantango yina nge kuvanda menacer dans le monde de ténèbres nge bake atteindre nge. Donc yai ni mkubamanu ya kesa mu autre dimension. Kubamanu yanganga mu autre dimension. Bankubamanu ke différent. Yaba fidèle ko yemi sika mikoyena. Mais yai yabanganga nkubamanu yabanganga. Donc voilà, mandanda ingeta wena katira lukongolo vutu kisa munge kibeni fila ngindu zaku muntima ngwentangu mu kilongo kya Kongo kula makungu nkumbu tatu ye uti songa kwaku bokila mwanda vele la 3 fois mbila mfuma ndungu no 3 fois mbila mbiekolo 9 fois mbila simbi jemvita 3 fois nkunga yimbila nkunga yefukama evo funda nkata fana nzito su 3 fois nkunga yimbila diaka nkunga ye jakibila 3 fois mbila nkembo 40 72 ndombo la levo 40 fois à répéter. Mbila levo kwa bakulu une fois. Mbila levo kwa bakulu une fois. Ina kevena mbila yai maandi demonde muno. Ngeta mbila velela 3 fois. Mbila mpandu donc nsaku mpandu nzinga 3 fois. Mbila vumbula nsingu kwa bakulu ingeta mbila vumbula nsingu kwa bakulu mbila mfumo ndungunu mbila simbi jamvita mbila lutanunu mbila lutanu veut dire prière à protection mbila ndombolo angolo mbila simbi ya kimbuki kunga okukwalekela omakongo mbila mvula za nsambu nokekesa mvula za nsambu ya evita kimpageto nokekesa mvula za nsambu Kongo dakatira banga ingete. Donc mbila mvula za nsambu mbila mfundulu antantu mbila mumvala tatu mbila mumbangi za bakulu sisa yenge
nzitu suko batatu aputendo tusisidi yenge mkomoza batatu aputendo batatu salamu yenge ya pepe voilà 3 fois après bula makungu mutonda ye mukanga mavitu manza tatu sakinte voilà nkubamana. Alors kima yai en tant que ndeke na kata formation spirituelle il faut déjà ngelongo ka déjà ba prière yai et enseignement yai déjà il faut evana kata cerveau. Voilà, bas enseignement il y a une question il y a que poser, il y a un droit il y a pour poser question. Vu que image vidéo que inda donc muke tulia una na YouTube non non c'est-à-dire non repéré après muke fili ça benolien matondo mingi donc voilà première bas enseignement avec ni awe mekuza kusukina et beto masekota na deuxième enseignement kuweza kulonga mbila tia ingeta ipopo